Take over. Hallelujah. Uzalwane. Amen. Une testimony enzeka manje. Testimony bazalwane khona fundo engolayo. Yeah. Yes. Which is something that started. Udlulemo again the specs. Which is something that started when I was still in primary. Into simulose asakela primary school. So I would just experience some blindness, especially when I read. Une asabone especially hanabala dibuka tsa hae. And at times my eyes would be dry and they just start tearing out. Matlwae anaba boima ebile ho tswa ntho ka moara ha matlo. But today we were called to come to the front. Kajeko biditso atla mo teng. And I received a prayer from Brother Abongile. Then I thola prayer ba mo rapella mo pele ke Brother Abongile. And he said, well, God spoke to him. Eba professor yo modimo buile le ena ba sa boneng ba tla bona. Which has been something that I've been really struggling with bazalwane a lot. Ke ntho tse le mathata a mo tshwenya nako e ngata. And to such an extent that I can't walk in the sun without my glasses. Ebile ntho e botlhoko ke gore a sa kgone go tsamaya mo letsatsing a sa apara dibrele tsa gagwe. So now, after the prayer, I feel easy. My eyes are in much better condition. A fetsa go rapellwa bona matlho a e a sentse a le botokanyana. For the first time in a very long time, I was able to read without struggling. Since ba yena wa simolola a bone a bala a sena mathata. And I just want to thank God for that. Ebile o rata o leboga modimo ka seo. Hallelujah. Amen. Hallelujah bazalwane. uJesu Kristu inkosi bazalwane. Amen. Akekho ke umuntu bazalwane owenze umsebenzi kaThixo apha. Kuthixo ayisithi. Amen. Ayisithi bazalwane. Une testimony. Oh, umama une testimony. No, oh mama ke mangahlangana. Oh, kulithandaza.
uJesu Kristu uzalwa inkosi. Kuwa Simale bazalwane. Bathi masabethola le ngicela baphamile. Evasenze nje mina sibe honest. If bengayisho ngelanto bengazosho bazalwane, but honest manje bazalwane. Nyani bafuna ukuhamba bayolala. Amen. Enhlizweni zethu bazalwane masihamba la siyolala. Khona indawo zolala, omama bazolala la kushushu ke lapha. Lana lapha. Thina sizothi khuchu lapho nabo baba. Unless ke abanye baba bayahamba denzelwe i-message Mr. Skosana uzobe lapha kusasa. Uzobetha unene lapha ngithi abambe ngiqasho mfundisi Skosana ngitheze. Ani? Themba 9 siyavula wathi ndizobe ndilapha. Amen. Wena obukeleyo mhlawumbe ubukele on TikTok, aluze please tomorrow ngapause kuzobe kuwise. Amen. Kuzobe kunjani bazalwane? Wise. uNkulunkulu asibusise incebo kaThixo bazalwane. Ndithe ningabheki umuntu ngendlela ayiyo. You will be surprised. Amen. Mina ndibone uThixo ehamba apha namhlanje. Wade wakubamba inhliziyo yakho bazalwane. Ingasendithi ingahambi yazi. Amen. Ya ingasengahambi bazoba newari mayihamba. Ufuna uqamba mama. Amen. So ke ndiyabona uThixo why ethe mayibe nguye ozoba khona kule mvuselelo. Amen. Lento ayo yabantu abadumileyo kodwa yabantu abathandana noThixo, bana relationship noThixo. Amen. Uma une testimony mama. Ngiyabulisa bazalwane ngegama lomthelo wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Testimony. Nginepheni la beside enhliziyo. It's been 2 years. Ngihamba ku doctor uyangiscan wangabuka ulutho x-ray ayinalutho bathi ngiright. But banginikeze medication. Ya le pheni yahamba yabuya. So njengoba ngifikela esontweni bangithandazela. Ipheni ngathi ngizwa ngathi ihambile ngefinally angisezwa ipheni noma bengithi nangithi kancane any movement ngiyenza ngizwe ipheni but I'm healed in Jesus name. Amen. Ngiyabonga uNkulunkulu Jesus noma masiqineni kuye izinsuku zonke. Amen. Hallelujah. Bangcwele uma ukhona umuntu ongamamkelanga uYesu enhlizweni yakhe, amen, abe inkosi nomsindisi wempilo yakhe, angabaleka zapha ngaphambili sithandaze naye simamkele uYesu, amen. Ungaphilisa ukhululeke kodwa xa ungena Kristu lo ntililize, amen. Eyona ndibalulekileyo is the salvation of your soul, not the salvation of your flesh. Amen. Ubukhona zange wamamkela Yesu, lithuba lakho eli manje uzokwamkela uYesu abe inkosi nomsindisi wempilo yakho.
uba sonke besindisiwe kuhle bangcwele, kodwa kukhona igazi lakho libela phezulu kwenhloko yakho. Isho iBhayibheli libala lapha phezulu, noba ungaphuma ngoku udibane ndikubulala, tyala lakho laba phezulu kwakho kufake kuselo, kodwa isilumko siloko sicina ngokufa. Amen. iKurian yayingabhungizweni, ivele ifike nje ihambe nayo yokusubmit esiwogweni okanye ezulwini, and ufike ulindiwe macala. So ungahlali ungena Yesu, khona imoto pha imthatha ethi uyagula ungehluli, zonke izifo ziyanyangeka. So awunaye Yesu, lokho Yesu uyagula, zonke izono ziyaxolela. Bale uzisithandaze nawe, kungcono sisacenga ngoku, sazi ixesha mazicenga khona kuzothi akhethe uPaul eRhamncwa kanye uthatha uYesu. Ngenxa abantu bonqunyula inhloko uzokwe ipain yomzuzwana, uthatha imark of the beast lesiya kuyo, njengoba kuxothwa abantu ukuthi abahambe upreparation i-digital ID izoba lapha egazini lakho. So ngabakhola xaso ngoba ingcwele azothanda ifuni hayi, and the preparation idlulile le abantu be-350 amahala ayikho amahala, ibi-test uba nongenwa ngantoni kodwa imali. Uzophelela uCapitec no-FNB usebenza microchip ifakwa pha kuwe phi egazini lakho, i-charge ngelithi nami ngombani omzimba wakho uready. I-666 ikhona kubantu abahamba kulamazwe a-rich abasebenzisa i-ATM njengathi abanye basebenzisa microchip. I-advantage bazothi akho umuntu uzotshoza ikhadi lakho because lilapha egazini, thengisile ngomphefumulo wakho. Ingakho bathi Paul uthi qinani enkosini nasemandleni okomelela kwayo. Selikhona lo xesha lifikile, kusho ukuthi qha yenziwe. You can be happy xa behamba abantu abanye, bona ngabazalwane, bona nenceke befuna uthandaza obazohamba. Lixesha elia iSouth Africa yamaXhosa namaZulu abeSuthu namampondo ekathixo, wonke umuntu wamkelekile. Xa i-preparation ye-one world order uzotsho uyazi uba wayi-ambulance inenyoka, bethi mangafaka noba yiswed, you will understand izinto ungaziqondi. Izibhalo ngoku ziyenzeka, zizawubonwa nasisitenge. Sithi chini leli bhalo eBhayibhelini yenzeka. Andithi niyasikhumbula istatue esenziwayo sayibronze sayintontoni yakufezeka sona ngokuhlobo obukumkani bu-divided, kukhona isilver, khona ibronze, khona igold. Already xa usijonga uzovuma unqunyula inhloko for uYesu. Kwangena umfundisi wami, utata umfundisi ugcwele kanti nje, wafike warhuqwa, yabuya laa ndoda iphethe isibhozo sinegazi, waphinde watsala umzalwane wathi usenziwe ngapha, engumzalwane omnye obheka ngapha, warhuqwa naye, washiyeka ugogo ohleli kwi-wheelchair. Wathi kulo mfo uphethe ibhozo, mntanam nami ndikwaba bangakholwayo, qha ndikwazi uhamba. Wandixelela inyani ngoba bayakoyika ukufa abantu. Then wabuya umfundisi kanti ebethengela umuntu itestimony wathi guqukani alikho ibandla. Kungenzeka siba lapha nje xa kunofika kuthiwa siyabulawa, kuthiwa abakholwayo ngapha, abadivorce uYesu ngapha, ungabona bakhona abangamdivorce uKristu. So siyama Kristu bangcwele iWestgate, abazalwane abasebenzayo basebenzela umlungu, kumele uqine kakhulu enkosini, because mase ifika izothandisa wena nawe uzothanda usebenza mahala ungaholi, especially kwa government, kotishi, konesi izofika. Tambuza uThixo uba i-666 imfundiso wami ngoba kufikile
i-COVID-19 kodwa i-COVID-19 bengafiki zonke into esizibonayo ziyaphindwa kambe i-COVID-19 ibine-gender ibiyi-female izwabe ikhohlakele kangaka xolo ngothetha kanjani ayinyani ibiyi-female igender yayo ayikhona ne-male yingakho ibiqonqothisa kangaka kungoku upresident lwethu simthandayo benikela ngegazi waze wanqandwa wathi makavala amangcwaba because president was not born to rule, only kings. God was not it was uzukwazi ulawula then bekhona i-premier. That is why i-microchip izongena because ulawula i-president umuntu ulawulo lusegazi. That is why uYesu waqala wafa ngophuma igazi. Leadership is in the blood. Yabuzalelwa ubulawula because impilo akanaqali nawe. So ingazulungisa kakuhle ngoku uzixesha lokhetha funeka usindise manyani uqiniseke usindisekile and wenzele wena xa selifike lo xesha awuzuthandiswa unezinto ongazukwazi ufika kuzo. There are prophecies ezibalulekileyo ethi babazana mawubuyele embobalini awuzukwazi uthenga kwaboxer akuphiwana uzindlala senyameni uzindlala yakwamoya bazofuna abashumayeli bobe bengekho abashumayeli abadlalayo iziba the preachers of the last days ezoshumayela ubungcwele ezingathandi ungene ezulwini ngegazi lakho ngoba udela igazi lemvana. So bangcwele 666 ikhona but ayisuvezwa kanjalo izo yonke into izokwenziwa online. Siyazawuthenga online etrosa yakho yonke into ingakho kuthiwa kuyobongwa amaqhawe akuthiwa abashumayeli amaqhawe ngabantu abazoyenza babulawe ufele lento iwill awuyifumani ningaziwayo esaphila qala ufe. If you want to win, you must die. So be ready nje. Be prepared. Also ubambile libambe. Anibona imali manje kufeni. Noma ngathi masifese sonke ngoku. Unless ume kahle efa ibhanki ngane stress osezulu. Kombo halela ubuya. Amen. Yeah, so uyabona umuntu ofingcwele mfundisi wami ukufeka kahle usazi into ebuhlungu bazoyifuna imessage yobungcwele bangayifumana abantu uzohalela bangathi waguquka komuntu uzotsho yini yeba yabona i-Christmas into bakho waguquka i-Christmas most i-Christmas iziwebhayi kuphela into ezingadingeki ikhale ezininzi for no reason. Yes. Then okwesibini into esibe careful nge-hidden sin. Into hidden sin is to follow the Catholic into ze-Catholic. Into ze-Catholic ziphi uzibone ekalendeni yeyiphi yokuqala youth conference bloodshedding and it bayekta ngokwenta Peterson. It's not of the church. Fama thina siyaqala siyathandaza kuba yeyibhalo lokazi but by youth saving youth conference ayikho loo nto yenziwe ngamaCatholic abachaza iKristu abantu bekhola le nto ilithamba ifakwapho athi kumqhelepheli ile yayincedisa uKhayini eqobula lomnina wakhe wathi axabanala ithambo ngoba kumbulala iphatheleke umuntu ekhola enyanisekileyo ungumbulali because ubulela imiphefumulo emininzi esituyisa kuKristu abantu bami bayajabalala ngoba besololwazi Thixo akahlali kuzambatho akasifuni nditsho phambi komoya oyingcwele xa uxobe ngayo uxolela so
ifuna ube ready ngoba siya microchip omnye umzalwane kwathi shumela phela emthatha shumela kwathatha ispeaker pha uyaqola kodwa baba esikhulu nge-1,000 usithenge nge-1,050 uthwa uyasixolela bathi sithetha nge-mic bathi abasisi masithathe nale mic esitratweni sizoba nzima ekusemnani kwelicala banisashumela esitratweni for free akusemnani isezophela kaloku siyakulena uba uzokwazi ukushumela umzimba ushumayeza umziyoni ozokwazi ushumeza isitabane ngoba sivumelekile eSouth Africa andithi iflag yethu na-6 colors ezimele the mark of the beast. That is why kale matsha bebeqwa izona ezinye izinto ozozixelelwa mntu ngomoya ingcwele kuyo ozokufundisa izinto ungasezozifundisa ngasebandleni thina sesikolweni mina unikwe textbook uthi yonke into so nansi yalapha textbook umehluko wale niyaphila then umoya ingcwele nguye ucacisela ngcono uba ndithini kanti sithi uJehova malosi wami then ucacele ca la mqolo yi1 kuthiwa xa sawushunyelwa phezulu ungashunyelwa unyaka futhi nawe wothuke lithuke elikhulu elikakhulu bangcwele ngoba ugcwalisa uvimba wakho noba kufika imicrochip noba kufika indlala ungasuki kuKristu usenza ixesha elibi andithi bashumayela kakhulu abantu nge-rapture abanye bathi certificate zabo ngenxa ungabi nalwazi basila amarhibi ngapha ezilalini kuba mnyama ngoba uthe uThixo akekho umuntu owazizwe ngakakajikile and kwezinye izinto udinga umoya ingcwele ukuze akucikidise into ethethwa ngumoya ingcwele nenyanzekileyo iyavakala is either uyiva ngenkazibulo okanye ngenyandazi ngeyiphi enye indlela esibini so qiniseka ngawe ngoku nobe khona isigweqana kunaso zolule sinikele kupheleleyo le mniki le uyayikhumbula usezovala icawe yabona ndithi ngoku ugxothwa abantu kukhona abashumayeli bangaphandle uzothi makuvalwe nezicawezi zopasta sityisa abantu ingci sinika abantu amafutha kwaboxer netyiwa Satan akalosela akhwitsha uncame ngetyiwe ngerafu so isayinyweba le ibandla lisezoliwa abangcwele eNigeria bayabulawa ndithi eChina uvumela kamushumela because khonza uBuddha umntana wazalwa disability enkulu bamenza uNkulunkulu wabo waye disable lo mntana wazalwa esisithule bathi bona uNkulunkulu ncancitabi uNkulunkulu andinedami lo mntwana amamlantukayo pha usistane eSewesi ngokusistanje unamehlo labo and usengumntana nakwesistanje akakakhuli ngelishwa ke sozabe sakhula so bagcwele ingasesingawavula amehlo ethu asuzuphinde sibe nalo ixesha uba ningajonga uThixo ngendathi wenze restoration yaphila akayenza ihlabathi uyenza apha ebazalwaneni because abazalwana abasindiswanga bosindiswa kanjani abayasifana nabo basobha nje basilapha endastreaming xa sijongene sibonana singabazalwane bodwa kodwa umuntu asezweni phakathi ongasindiswanga ngoba uyazazi impawu zongasindiswa yingakho bengasindiswa ehlabathini isizathu sithi ingakho umoya ingcwele ithetha kangaka inyani eyinyanzela ngakaxengwe and ayikho indawo masizogwena ucengwa impethu yakhona kuthiwa ngebhanana ubumnyama bakhona buyabambeka izigcawu zakhona zikudla singene ngapho kuva kukho isono asakulandeli wena ulandela sono nyanzelekile imisebenzi yakho izahamba phambi kwakho ilungise ngoku izawudlula emlilweni yonke into oyithethayo
yonke into yenza imfihlakalelo izawutyhila. Akunesono wabulala wenza yabullshit. Yabona uhlobo lwesono wasenzayo. Sihlole, usihlolisise, usiconfess. Hlazeke emhlabeni ngeke esulwini. Asewiki isono. Akonde wiki nje ngesono. Phathi singuThixo kwabanye bazoyika usithetha kululu senze. Nansi nebungozi besono. Kululu kwenza masturbation kodwa ngeke uzoma kule ndawo. Uthi ndi masturbate. Ukuyo bazothinta abazalwane. Yazi uma siconfessa mfundiswa ku-intercession kwakugcwele kanje. Uma uconfessa noba wenza kanti uconfessa encini. Wasona encini. And andiqonda uba ukhona umuntu angafuni uphinda azoma. Oko ndenze i-masturbation kudlula 3 days. Yayi-powerful ke laa nto. Xa sakhula kwixesha ke ngoku webhayi kungakhulanga nabantu okuthiwa befundisa. Xe umzalwane ehamba kufundiswa moshumayela ngenhlambuluko yakhe. Baye kuhlambuluka abantu. Baxolela ufanazo izolo. Endaziboli sifana netyala. Thumbu ngeke ezininzi yawugqiba umyezo ntshone siqhathi yakithena wababoleka kuye wayilahla netyala. Kwekwathi izono ziyafana. Zonke. Bokusihlole wedwa. Bufuna i-peace salvation. Yenza self-introspection every day. The only prayer mna endiyithandaza ngamandla noba ndiphi. Kwiiprayer zonke. I-prayer uthi Thixo ndihlambulule. You don't repent just because konto wenzileyo. Sude wenza into hlambuluka xa oko. Dala ngosenhliziyweni yakho inhliziyo ehlambulukileyo. Oko because ilizwe siphila kulo li-naked. Do you know why? It's because ilizwe lonke libanjwe ngumoya we-prostitute kamahosha. Ayisezwini. Revelation 17 kuthiwa unamanyundululu onke phezu kwakhe. Ayinamama, ayinabhuti, ayinasisi. Ubona umuntu enxibe uthayithe emdala. Enento zonke but angabi nangqondo yoba makaqine. Ubanjwe ila kingdom. La kingdom nayizo-operate. And noSatan akayifuni. So uzubona lokho uSatan eqaba ibhluka. Efaka ifiber. Diphathele igwirheleke lawa inefiber. Hayi ukufuna uzekela ke okwazana. Akafuni nempahlisi. Ukufuna njengasegadini yase-Eden. Alikho igwirhe linewivu. So uzubona ne-makeup lisiwe kitchen. Ayesiwa pha eMthatha. Amadoda nosisi. Umuntu nguye. Xa uSatan uzomosha nje abantu. Yo. Akazifuni uSatan ifiber. Naye. It's not just because asifuna uMthixo xa ukopa le lwenziwa uMthixo. But uthi step lekaThixo ezangasifuni. But yena libaleleyo. Be careful of isono esifihlakeleyo. Kodwa izonto ezingacaci uba zizona but bizizona. Zezi ke uzoba ngibangcwele ngazo. Because Satan uzobe khona xa sekhona. Athi usibantu bani into yami yona ikhomba kakhulu. So kumele ube careful ngendlela esisimanga. Into abazana abazoqoliselwa yona enye. Mfundisi wami. I-wrong marriage. Bayakwazi uthatha nekhapule leyo yakhe. Bangadivorce. Because marriage creates a kingdom. Xa ungena kuyo ungena nomuntu uhlezi ungena nomfazi omnye umuntu and uzombona nangu umfazi wami kubani nangu umfazi kabani kum. Xa uzokwazi kalo nitshati. Yabona sisono ngekwazi usilungisa. Sisona ndana manje sisona esigudi. Bese right. Hayi awuhleqa ngothi namba uthathe umuntu ongeko wakho. Ngoba khange uyobuza kumnikazi mtshado. Amen. So elixesha likamoya ingcwele. Elo xesha lakho. Udlulile umoya ingcwele kwi-level yabantu okuthiwa ngabapostile. Bamfaila. Uzosebenza ngo-no-names. Ngabantu abangenamagama. Ezilokhu umvumela bangena apha kuyo. Wathetha ngembongolo ku-Abimeleki. Angathulelani ngawe. Ubufuna uphila enye indlela ophila ubungcwele. Uba wenzela iThixo uzokwenzela uSathane. Uba uyenzela into ibizelweyo uzokusebenzisa uSathane.
ngifuna ukuphindela ukuba lento uThixo ayifuna yenza uyenze uzokwenza lekamthyoni khona umzalo nabuza bakuthi enesona ngafuna ukubona ndithi problem uyenzi lento uThixo ayifunayo so uzobusenza leka Sathane hayi ngoba uyifuna so uzongona ungenza into usenze ungenza kwanto yenza into thetha ngoThixo wakho thetha naphi nasesitratweni nokuthethephi chance nechance ndiyifumanayo ndiyathetha kuYesu kwandizapha ndikhwele nomntwana ongakabi cani uba iyakhumsha le ntwana xa ikhumsha kakhulu ndimane ndingayiva ndikwethi ndithetha isiXhosa iso ndizalo akakhumshi kakuhle umane sithi tell me now ndiyayikwethi ithi tell me now khumsha ngathi uginyisa mbani somva njani now ndasebenza le ntwana for i-opportunity yokuveza uYesu futhi ndaqomba i-opportunity yam le baba silent xa uthetha ngoYesu waguquka yabe nguquko yakho ufana xa uthandazelwana ngomphilisi uYesu ophilisa abantu ugqirha umnika ipilisi bazokuphilisa kazi but ingcono siqinisekile thina ngale treatment so ngoko sindisa umphefumulo ukhona isibabalo esikhulu amavili asezawubethwa njengoba nilapha abangcwele futhi umuntu ungamnyeze nomuntu wakhe ndikuxela inyani njengoba wena usindisa ushunyezi ushumayeze bani unini usindisiwe uvela abafikayo bazana abanye bapha bakho unayo igift ukushumayela ukuthetha ayidingi voice enkulu lento idinga umoya engcwele ngokungcwele uyakwazi uthetha noma ungafika ukuthi umhalo wamamukela Yesu uyabona umuntu uvula i-account kunje yakwamukela uYesu umuntu sona i-account yamajeta athi ndicela ukuvulela athi andithi into okay la mthiku Yesu athi hayi okay akosidingo sokumcela bubo mbakhe xa umxelela ukuba ubetha umbutho lwasemhlabeni uza kulanda afbob naxa ufaya uza kulanda uSathane and abantu bafuna inguquko balambile xa wena usahleli nesibabalo sakho sometimes we-worship amanye ube kuphume uthi wabe esitratweni uhlabelele ngoba indumiso namandla okulanda i-souls ndike ndithi ndihamba mfundisi wam phaa kwezi ndawo zakupheli ndisive ndigqibele bendiyicinga engqondweni kanti sendishumayele apha esitratweni ndathi babenyanisile kule bethu asibhadlanga kuthiwa siyesheshe ndaqoma but kamnandi ngendlela eyiyo ngento esinto xa ubusindisa ubhadle kakhulu uzaba netime kaSathane siyesheshe nyana kuthi siyesheshe sikholwa into engabonwa ngabantu ngenxa yaMahebhere 11 verse 1 asimboni but siyamkholwa so nawe le nto ikuwayisa uvela uhleli ndike ndazile ukudla komnye unyaka sendiyeka bangcwele xa ndizile ukudla mfundisi wami ndifuna into okuthile ndazile ugqiba kwam ndahlala endlini mana kanti ndithi xa uyenzanga le nto ndaphinde ndayozila futhi another 5 days kwathi izawubonakala kanjani uhleli phansi ndathatha ikiriva ngoko nangoko ndalayisha izipika ndayoshumayela ndatsho ndayibona le nto kunabantu abaze apha enkonzweni ngoku banento zikaThixo eziqaphukileyo abanye benza imboni abanye kovuka ukuvangela but ozoyibona uhlele ekhaya ozoyibona uhlele ecaweni esitulweni akusurprise umfundisi uthi hey khona abazalwane bayi-15 basindisiwe ngoba nishumayela yaba mu-15 1% wabantu lo because baninzi abantu bayafa lo mlomo wakho uzokugwabisa kuThixo amandla okuphila nokufa kuthiwa lapha kuwo abangafa abantu khona thetha ngoYesu khuluma ngaye yabona nathetha ngaye uYesu kanti nasithetha phaqa siphosa ndingasazi
ngoba uyakwenza. So nawe angakwenza. Ndihlangotsho ngamlina nisikin sango ndisitshibhokisayo ndisitshumqomboti. Yasindiswa. Ndiye khona abantu abangcono abangcono yongcono ogqithweni. Utyifeke. Ndandiqhunywa gqithi. Ndiqhunywa kuba mhlambe ngesikolweni. Mandicela ngomisi bangaze ndiqhunywe lo nto sandiqhunyiwe. Ndandimane ndiyilahla intsango but ndandiyilahla apha. Ndiyoyithatha ngo-12. Ndinqanqathekile kaloku. Kukhona izinto zilahla apha ungazilahla manyano uzilahla. But ukhona imini engasoze ndiyilibale. Kwakungomvulo ezisukwini. Ndave nathi nsindisiwe ndazisola. Ngoba lo mini leyo sandikwazi phinde nditshaye. Sandikwazi phinde ndibheke ethaveni. Ndikuthanda ndikubane ethaveni. Siyabuya Friday ndisele utywala bamahala. Ndandikhula nje shedi ndandishiye ngejezi ndinikele ubhaka. Sidibane ethaveni. Ndandilisela ikhamba ndithi uba ndirayithi. Ndandingazithanda ezinto zincasa. Ndandifuna into ezokhawulezisa zibene siyezanyana. Into endandiyibheka phaa. Xa ndifuna ukugida ngibogqithana. Shindi ndandinedimoni. Nyani ndigida kakhulu ngenhliziyo. Ndake ndazama mfundisi wami ndibonze ukophuka. Ndaqoma mandijoyine ngenhliziyo. Kodwa ke uYesu inkosi mfundisi wami. Ngebalala abantu. Amen, amen bazalwane. Jesu Kristu inkosi singaqhwaba izandla kwakhona. Amen. Asinasikhathi ke bazalwane sesisikhathi somnikelo sihambeni asoshumayela somnikela qha ngama lika Jesu. Amen. Cela umzalwane ahlabelele sinikeleni sihambeni. Amen. Sesiyazi. Wapho sister worshipers Nkosi yami ziyalala manje. Tandiyegelelwa kuwe no phala lazeka tandiyegelelwa kuwe no phala